muraho neza abavandimwe twongeye kubasuhuza murakaza neza no ku biganiro byacu muri kumwe nanjye Iva nongeye kubaha mwaramutse muri iki gitondo cyo ku ya 17 2026 z'ukwezi kwa kane tubahaye ikaze mu biganiro byacu mugiye gushikirizwa nanjye muri iki gitondo tukaba rero tubahaye ikaze tunabasuhuza cyane tumifuriza kwezi kwiza turi hafi kuza gusoza mu misteri myinshi cyane ariko kandi tukaba tubaramukije cyane aho muherereye abari Burundi mu Rwanda muri Kongo yacu abari ruguru Imana ikomeze ibarinde kandi baha imbaraga zo gutuza iyo nyaja ikomeje kubasumira Imana ibagirire neza rero tubifuriza amahoro cyane n'ibyiza mu byanyu no mu banyu mukomeze kuramba kandi mukomeze gutuza Imana mu mitima ibyo nibwo burambe ndetse n'ubufura Imana ibagirire neza rero kandi dukomeje kubasabira aha rero tugira ngo tubagezeho amakuru akomeje gucishikana hirya no hino ku isi cyane amakuru araza kuvuga cyane ku bantu bari bafite amazina yabo ariko kandi ubu birimo kurangira bagiye mu mapurizo cyangwa se mu nzu z'imbohe ubundi turaza kongera kugera muri Kongo tuze kuganira nanone kubikomeje kuvuga hagati y'intambara zikomeje kubica bigacika hagati aho muri Kongo yacu mu burasirazuba cyane intambara zibasira cyane abaturage bo mu bwoko bw'Abatutsi muri icyo gihugu turaza nanone kongera kandi kugera muri Kivu y'Amajyaruguru aho tuza kurebera hamwe ku bikorwa bya leta ku bapfakazi cyangwa se ku bagore b'abasirikare bahoze bayoboye Goma mu gihe yari kiyobowe na leta mbere y'uko ifatwa na 23 bivuga yuko ngo baba bari mu kaga cyane aho ngaho mu duce twa Benin bakaba bavuga yuko ngo baba bafite ibibazo bikomeye cyane ndetse ngo babuze na assistance yo mu buryo bushoboka ni amakuru rero dukomeza kuza kuganira ndetse tunarebere hamwe imirwano uko yaba ihagaze nyuma yaho batangarije agahenge hagati ya 23 ndetse n'ingabo za leta ya Kongo ni amakuru rero tuza gukomeza kubashikiriza amatubabare gatoya hanyuma turaza none kugera ni Burundi tuze kumenya ku mpamvu ndetse n'urupfu rwahoze ari ministre w'amakuru mu gihugu cy'u Burundi uyu mugabo nakaba bavuga yuko ngo yaba yakoze impanuka ariko ubu leta ikaba itaratangaza neza icyamuhitanye rero muwahawe ikaze hano ku biganiro byacu tunabasuhuza cyane tunabifuriza cyane kudukurikirana no gukora subscribe ku biganiro byacu uko ni ibiganiro biba birambuye cyane ndetse mu bihugu hafi ya byinshi muri Afurika ubu rero amakuru yacu reka tuje kuyahera mu gihugu cya South Africa biravuga yuko uyu munsi turi ku wa gatanu biravuga yuko muri iki gitondo cyane mu gitondo cyane ndetse banavuga ko benshi byari ku mugoroba waje kuwa kane bivuga yuko Julius Malema uzwi cyane nk'umuntu ukomeje gupinga ndetse umuntu uzwi cyane mu kutemeranya n'ubutegetsi bwa Afurika y'Amajyepfo ubu bikavuga yuko ngo yoba yakatiwe igifungo cy'imyaka 5 Julius Malema rero yakatiwe icyo gifungo hano wanditse yagize nti The leftist leader Julius Malema is sentenced to 5 years in prison convicted of firearm Nuko ko yaje gufatwa agashigwa mu nzu y'imbohe bivuga yuko ngo yahamwe n'icyaha cyo kuba yaba yaratunze imbunda ibyo rero ngo bikaba byamubereye icyaha aho muri Afurika y'Epfo bikaza no gutuma akatirwa imyaka 5 mu buroko Julius Malema mwamenyekanye cyane mu kutavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse cyane bikanavuga yuko yashoboye no kugira amagambo menshi aganisha kuri Pan-Africanism ariko nanone ubu bikaba birangiye agiye mwibohero ntawamenya nese abayoboke be baraza gukora iki ariko nanone akaba yaje gufungwa na leta ubwo rero icyaha cyamuhamye bikavuga yuko yaje gufatwa n'icyo cyaha akaba ndetse yatawe muri yombi kuva uyu munsi rero imyaka ikazaba 5 ari muri prison naho muri Cameroon Pape Leo yaje
kuvuga nabi cyane, avuga ku bantu ndetse bivuga yuko yasa n'uwacira urubanza abayobozi yise ko ari abayobozi b'igitugu ndetse n'abandi bakoresha ubutunzi bwa Afurika, akavuga yuko ngo abo ngabo babikoresha mu kutyoza intambara cyangwa se mu kuryoza intambara umugabane w'isi kandi ari abayobozi b'ibitugu. Ubwo cyane ahangaha yavugaga cyane nka President Donald Trump, nk'uko iwe yasabaga ko habaho kuganira n'abanya-Iran ndetse no kwemera ko abanya-Iran bashobora ku exercer la liberté, ariko kandi bitaje gukunda nk'uko Trump yamusubije agira ati nturiya mugabo ntago azi yuko abanya-Iran badashobora gutunga imbunda z'ubumara, nk'uko bo icyo gusa bashaka batunze imbunda z'ubumara kuzirasa kuri Amerika cyangwa se kuri Israel. Ibyo rero Pope Leo akaba yabivugiye muri Cameroon ubwo yasuraga icyo gihugu. Yagize ati the so-called tyrants driving global wars and exploitation of African resources and will have a look at the online database. Rero ayo niyo makuru ya Pope yavugiye muri icyo gihugu cya Cameroon. Ubwo rero nyuma y'ifungwa rya Malema muri Afurika y'Epfo ndetse no muri Cameroon, Pope akaba yaje kwifatira mu gahanga abayobozi b'ibihugu nka Trump ndetse twanavuga na Putin, kuko nabo ari abayobozi bivuga ko ngo bashoye intambara. Ubu rero bikaba bivuga yuko nyuma y'aya makuru rero nanone reka tuze tugaruka nanone mu gihugu cya Lebanon ndetse na Israel, byaba byifashe gute hagati y'iyi imishikirano yatangajwe na President Trump, ndetse kandi bikavuga yuko the 10 days truce yaje gushirwa mu ngiro kuva uyu mwanya, ariko bikaba bivuga yuko nanone Israel yo yamaze gutandukanya mu ico gihugu inshuro zibiri, bikavuga yuko ngo yaba yarashikiraro cyahuzaga Lebanon y'amajyepfo na Lebanon y'amajyaruguru. Bikaba bivuga yuko ngo nta huriro bigisigaranye, nk'uko ibyo bice byombi bimaze gutandukanywa n'amabombe y'ingabo za Israel nk'uko bitari bisanzwe. Bivuga yuko ngo Israel yaharashye amakompora menshi cyane bituma icyo kiraro gisenyuka, cyo kimwe n'icya Iran y'amajyaruguru ndetse na Thailand nabyo bikaba bitagifite ihuriro, nk'uko ikiraro cyabahuzaga nacyo cyamaze gukurwaho n'ingabo za Amerika. Rero nubwo ibyo bimeze gutyo, ubu birimo kuvuga neza yuko baje guhuriza hamwe, bakaza kujya muri iyo treve, bakaza kujya muri ako gace. Biravuga ko Lebanese army accused Israel of ceasefire violations. A 10 days ceasefire between Israel and Lebanon mediated by the US went into effect at 5 p.m. Eastern time on Thursday. Uyu munsi rero bavuga ko uyu munsi ari cyo gihe iyo ceasefire yagiye in effect, yari saa 11 z'umugoroba muri Amerika kuwa kane bonejo. Ubwo rero bikavuga yuko ngo iyo ceasefire nyuma yo kujya muri iyo treve, bikavuga yuko ngo Israel yaje kuregwa ko yongeye kandi kurasa ku ngabo cyangwa se ku duce twa Lebanon bavuga yuko twaba tuyoboye cyane n'inyeshyamba zikorana na Iran. Izo nyeshyamba rero bikavuga za Hezbollah, bikavuga yuko ngo nanone leta ya Lebanon idashoboye kuzidesarme kandi ari byo isabwa. Ubu rero leta ya Lebanon nayo ikaba iri kumuyiyambaza Israel, nacyo cyane cyabazanye hano. Bivuga ko ndetse na perezida wabo azaba ari naha muri Amerika mu minsi itari myinshi cyane, ashobora kugera muri White House kugira ngo baze kuganira ku buryo ki iyi ntambara ishobora guhagarara, ndetse n'umutwe wa Hezbollah bakawaka intwaro. Nubwo bonyine batabishoboye, urumva ko bagomba kubaho intervention ya IDF cyangwa se ingabo za Israel. Mu minsi ishize bari banahamagaranye ndetse abayobozi b'icyo gihugu kugira ngo bemerere Israel ibyo ibasaba kugira ngo ibafashe kudesarma Hezbollah. Ngo rero mukumva ko neza ibintu byose Iran yari ifite by'iterabwoba bigenda bigabanuka. Urebye Hamas ubu ngubu ntikivugwa cyane, yahoraga ifashwa nanone na Iran. Urabona ko Hezbollah igeze ubu, navuga Abahuthi nibo batarakorwaho, ariko nanone nabo rwaba rubegereje. Amakuru rero nuko ameze. Biravuga yuko kuva saa 5 zo kuwa kane cessez-le-feu cyangwa se guhagarika intambara byinjiye mu bikorwa. Ubwo ngubwo Israel ntiyongera kurasa muri Lebanon, nubwo icyo kiraro yamaze kugitandukanya. Bikavuga yuko noneho biza nanone kwinjira muri iminsi 10 kugira ngo baganire bamenye neza uko
ibintu wobishyira mu buryo intambara zikarangira muri utwo duce. Nanone tukiri muri iyi ntambara ya Israel na Hamasi, Hezbollah ndetse na Iran, Israel ndetse nayo ifatikanije na Amerika, biravuga yuko nanone ibintu bikomeje kuzamba, ariko nanone Amerika igatangaza ubutsinzi, aho bavuga yuko ngo ibyo bashakaga n'ubundi barimo kubigeraho, mu gihe bavuga yuko nanone umuhora wa Hormuz ubu ufunze mu buryo ki nta bintu birimo biwukorwamo kubera blockade yashyizweho na Amerika. Amerika yashyizeho blockade kubera ko Iran itemeye amasezerano yo guhagarika amahoro bagiranye mu minsi ishize muri Pakistan. Ubwo rero intambara nubwo zikomeje nanone, ubu biravuga yuko ingabo za Amerika zitazava muri utwo duce kugeza aho ibintu bizagendera mu buryo bwimazeyo. Nanone reka rero tuze kugaruka muri Afurika yacu, twongere kandi twibaze ndetse n'iki kirimo kibaho muri Madagascar, aho bivuga yuko hari abayobozi bamaze kweguzwa muri icyo gihugu kubera igitutu cy'abayoboye igisirikare kiyoboye kubera igitutu cy'igisirikare kiyoboye icyo gihugu. Biravuga yuko Edward, minisitiri wari ushinzwe akanama ko ku birebana n'ikiyaga nako cy'Ubuhinde, yamaze kweguzwa mu gihe manda ye yakagombye kuzarangira muri 2028, ariko ngo akaba amaze kwegura kubera kutumvikana ndetse n'ubuyobozi buhari. Ibi cyane ngo bikaba ari ukugira ngo babashe gukuraho abayobozi bose bagiye bakorana n'uwahoze ari umuyobozi w'icyo gihugu n'ubu ukiri mu mvuto. Nanone reka tuze kuza rero tugere muri Congo. Muri Congo ubu biravuga yuko muri Congo ikibazo gikomeje kuvuka hagati y'abahoze ari abadamu b'abasirikare mu gihe Congo yari ikiyobowe mu gace ka Goma yari ikiyoboye, ariko ubu nyuma yaho ako gace ka Goma ndetse kamaze gufatwa na M23, abadamu b'abasirikare barahunze bajya muri Benin. Ubu bikaba bivuga yuko ngo bahe mu buzima bubi cyane, ndetse ubuzima bugoye cyane. Umuntu aribaza ndetse bahunze iki, ariko uwanditse yagize nti aba bantu impamvu bahunze bagize ubwoba, bikanga ko niyenda kuko ari abadamu b'abasirikare bashobora kuzagirwa nabi ndetse bakicwa, ariko ntawigeze ubakangisha kubica muri Goma. Aba rero ngo bakaba bamerewe nabi cyane muri utwo duce twa Benin, aho bari mu mashitingi ndetse ngo bikaba nta assistance n'imwe baba bafite, ngo bari mu buzima bubi cyane kandi bugoye kandi bubuzemo assistance y'uburyo bwose, yaba ari ibitaro ndetse ngo naho baryama data wanje bahari ku mucanga cyangwa se ngo ahantu hatari matora. Abo rero ngo ni abadamu bahoze ari abasirikare mu cyahoze ari Congo. Turaza nanone kwifashisha amakuru twagiye dureba hano kugira ngo twumve neza abo bantu icyo bagamije. Ubu bakaba bavuga yuko ngo bataye ibyabo bakerekeza muri ako gace kubera guhunga intambara. Ubu kandi bikavuga yuko ngo n'abagabo babo bamaze gupfa, kandi na leta nayo nta assistance bahereza kugira ngo ize kubahembura. Abapfakazi rero ngo bakaba babuze ayo bacira n'ayo bamira. Ni amakuru tuza kongera kubasubiramo mu kanya. Reka rero tuze kongera kureba ibyo tugomba kuganira. None nyuma y'ibyo intambara nanone zirakomeje hagati ya 23 ndetse n'ingabo za leta ya Congo, ndetse ubu bikanavuga yuko ngo hari uduce tumaze kongera gusubizwa na M23. Murakoze cyane rero kudukurikirana, mukomeze mugire ibihe byiza. Mwari kumwe na Iva, nongeye kubasuhuza no kubiriza. Imana ibagirire neza mu byanyu no mu banyu, mukomeze mugubwe neza, mukomeze mugire igitondo cyiza. Ndizera ko bukeye, abandi burije rwose. Amahoro y'Imana akomeza abahe nabwo naho ubutaha. Mugire Imana.